Coach, what are your thoughts after the game? Well, I thought for us to come out with the win is what we wanted. Obviously, it was a hard game, hard-fought game, and we struggled scoring goals, but we did generate a lot of chances and put a lot of pucks. And you got to find your resiliency. I like the way we were patient with our game, and even if we waited to the extra minutes, it's still a pretty good win for Lithuania. We put ourselves in good position for tomorrow. Tomorrow is the final day of the championship. We play with Korea in a friendly game. What's the plan for tomorrow, and what we know about this team? Well, we know they're a good team. We know they came in here, very organized team, talented team. For us, we got to empty the tank. You know, and at the end of a tournament like this, obviously teams are getting a little bit more tired, but we know each other. We've seen them play. We've played against them. There's nothing to save it for. It's a one game. We put ourselves in good situation, so we got to put all our focus into tomorrow's game. Markai, šiandien rungtynės buvo tikrai nenuspėjamos ir pareikalavo daug jėgų. Ar priešininkai nustebino savo tokiu žaidimu? Nu, nekiek ne, aš manau, kad mes biški ne taip žaidėm, kaip reikėjo daugiau kojas jungt, bet manau, mes pavargę. Aš manau, reikia gerai atsistatyti ir pasiruošti kitom rungtynėm. Rytoj žaisime prieš Korėją, esam prieš čia žaidę. Kokios mintis prieš tas rungtynės? Kad tai yra greita komanda, reikia gerai nusiteikti ant jų ir komandiškai žaidti, pavyzdžiui, kaip prieš Estiją žaidėm, nes mes prieš Estiją žaidėm labai komandiškai ir dirbom prieš vartus daug, o šiandien mes, kaip supratai, žaidėm, tai labiau aplinkui žaidėm, nelindom ant vartų. Tai, nežinau, tai reikės labai daug stengtis, kad laimėt Korėją. Tai palinkėsiu sėkmės. Ačiū labai.